I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only a start.
This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
We make room. Do whatever you want to. Oh, we make room. We make room. So do whatever you want to. Do whatever you want to. Have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Do whatever you want to. Come and remove. Come remove whatever you want to. Out of our minds, Lord. Come and remove. Come and remove. So shake up the ground for my traditions. Break down the walls for my religion. Your ways better. Your ways better. So shake up the ground for my traditions. Break down the walls for my religion. Your ways better. Your ways better. Shake up the ground for my traditions. Break down the walls for my religion. Your ways better. Your ways better. Shake up the ground for my traditions. Break down the walls for my religion. Your ways better. Your ways better. And I will make room for you. To do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you, Jesus. Do whatever you want to. Here's where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every line and every bound. So we will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you
and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. And I will seek your face with all of my heart, and I will seek your face with all of my mind, and I will seek your face with all of my strength. You are my Lord, for you are my Lord, you are my Lord.
serve in our next breath. Thank you that you will never leave us nor forsake us. Thank you for your loving kindness, your mercy, and your grace. Thank you that your word declares that even if we are unfaithful, you stay faithful. That you are true to your word. And the psalmist writes, Father God, he says that you've ascended your word above your name. That's when we know, Lord, that you are not a God. You are the only living God. Nobody can come to the Father except through Jesus, the way, the truth, and the life. And I ask this morning, Father, just stirring my heart this morning to say, Holy Spirit, thank you that you lead us. Please lead me this morning as I just have the privilege and honor. Because this is never a job, Father, but ek wil verkeer vir gesê as dit 'n werk word, jy haal my uit dit uit. I truly believe it's a calling. It's a roeping. And Father God, as we're standing here this morning, after amazing worship set, I want to ask you, do you truly know, weet jy, besef jy, dat jy geroep is? That He has called you by your name. And He wants to do great and miraculous works in and through you, if you just surrender. So Holy Spirit, I thank you this morning that our hearts are open, ons hart is oop vanoggend, om te ontvang wat die Gees van God spreek, to receive what the Spirit of God is teaching us this morning. And Father, please help us to have teachable hearts, teachable minds, teachable people, teachable sons and daughters. Al hoor ek die boodskap die 20ste keer oor, of 'n vers hierdie week die 100ste keer oor, I will still be teachable to the Spirit of God, what the Spirit of God is saying. Father, as we sang just now, I truly pray that our hearts will always be, you're all we want, you're all we need. But if we have Jesus, we've got everything. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U vanoggend, vir eenheid in die Gees in die huis van die Here. Help my asseblief, help ons vanoggend om sensitief te wees en ingestel te wees, om te hoor wat die Gees van God spreek. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Let's give the Lord a mighty hand. Hallelujah! Praise sy naam. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. I'm going to do it a little bit bilingual this morning because we have a few people that's English. Just want to say that I have a very special person here visiting us this morning. Tony Liz, it's so nice to have you this morning. Tony Liz, just quickly stand up, please. This is my mom's very best friend. The only person that I know has lived my mom older than 100 years. Amen. Tony Liz, so awesome to have you here. I don't know who of you know Dean Brooks. It's his mom. So I've known Dean since Charles van kinderdag of het ons mekaar saam pad gestap. Tony Liz, it's so awesome to have you this morning. Maar nou, ek moet gehoorsaam wees vanoggend en ek op 'n stadium staan ons in worship en Heilige Gees sê ek moet agter toe gaan met my vrou toe en ek staan daar agter en ek kyk so die fellowship en ek sê my hande uit te strek. I'm stretching my hands out over the congregation and just asking Father, just do your will, do what you want to have happen this morning, wat U wil gebeur moet gebeur. En staan so en ek sien jou hande op 'n stadium oplig tot daar en wow. Die Here wys my en ek weet nie of ek besef nie, maar ek weet nie baie mooi hoor vanoggend. Hy gaan jou fyn skerp maak in die Gees om sensitief te wees vir die Gees van God spreek. En saam met dit wil ek vir jou bid vandag dat die Gees moet onderskei en discernment sal helder en duidelik op jou lewe wees, dat jy kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Jy dra 'n salwing op jou lewe betaal.
En saam met dit wil ek vir jou sê, beoefen dit, soos wat jy elke middag op die rugbyveld is met ons oefen, en jy 'n fantastiese rugbyspeler wees, en jy weet, jy kom nie daar bo uit, net met talent, maar dis die harde werk, it's too hard work. Met ons ook, ons geestelike lewe, het ons beoefen. You need to spend time in prayer. If you can pray in tongues, you need to do it, moet jy dit beoefen, jy moet jou geestelike gawes beoefen, en dan plek kan loop en sê, Here, ek sê, ek het 'n woord vir daai persoon, maar ek weet nie wat is dit nie, en ek dink vanoggend se boodskap, ons morning's message, is so aligned with this word that I'm giving you this morning. And I really pray that you receive it this morning with an open heart, in Jesus' name. Hierso, brother, yes, julle is besig met julle tweetjies, so, ek kan nie glo, ek het julle jou naam vergeet, dan sê jy, as maar ek sê Ezra, waar is Ezra, waar is hy? Julle naam is so baie, Joshua, die Here is verskriklik besig met julle as 'n couple, hoor nie, het julle gesê nie, maar as 'n couple. I see that God's truly busy with you, and He's taking you, and you're growing at an unbelievable pace, en jy must die groot pas wat hy net, jy laat het hardloop, jy weet, en ek sien dat, ek truly, I just say to the Spirit that for many years you've been frustrated, en ek dink een van die dinge, was sin consciousness, die sonde bewusheid. Weet, ons gaan 100 meter voor en toen gebeur iets in die lewe, dan val jy vir die ek is nou 200 meter terug. As die Here my net wys, daar net 'n gebrek in julle lewe. Julle weet julle is geregtigheid van God. You know the righteousness of Christ. Ja, jy wat jy sit vandag. God declares you, hy verklaar u, wat jy sit, as heilig. Vir my, ja, my staan nie woord, vir jou wys. Hy verklaar jou as uitgesoek. Hy sê vir ons wat 'n verhouding met hom is, even a royal priesthood, you're a holy nation. Dis wat hy sê ons is. Maar die vraag is, lewe ons dit? Mag dit so wees in ons lewens vanoggend in Jesus naam. Dis julle, ek love it as my tablet net afgaan, hoor. The just shall live by reading your tablet. The just shall live. Gaan dit, ek ons gaan maar net aangaan. Ek gaan dit goed met julle ouens. Everybody alright here. Baie welkom ons visitors vanoggend. Ek glo regtig vanoggend se woordgewing is stig en bou en ek kry nie die ding aan nie. Maar dis alraai, waar gaan hy nou? Waar vat hy nou? Ja, soos ek is so 3-4 weke terug, 3-4 weeks ago, at the men's group on a Friday morning, I just shared this message with the men about the life of Elisha. And the person that preceded him, die persoon wat hom vooruitgegaan het in die naam van Elia. Elia was voor Elisa gewees. En die boodskap het gegaan, the message was all about die area van wat het Elisa gesoek? What was his heart's desire? And then you see in the Word of God, and we'll go through it this morning, that Elisha, number one, he chose, hy het 'n keuse gemaak, to spend time with the man of God. Hy kom op die plek in sy lewe wat hy sê, I will not let you go. And Elijah knows that Abba Father's calling him, he's calling to that secret place to say, at this specific time, at this specific moment, I will catch you up, ek gaan jou opneem. And Elisa, he stands in the distance and he says, I will still not let you go. Because I want what you have. En die woord wat ons gekyk het daai oggend, the word that we just midrash, this Hebrew word midrash, just to turn to spend time over this word was the word, die woordjie begeer. Elisha wanted with everything in his life, his desire was to have what Elijah had, but listen to this, not only that, a double portion. And I think that's a problem in the body of Christ. That we so many times get mentors in our lives, we get people, like this past week, it's just amazing, and there's no better life, I promise you this morning, there's no better life than a life where you are led by the Holy Spirit. So when I boast this morning, and I say, I and act, and apart from myself, it's not me, it's him. Ek getuig jullie dat, ek getuig vanoggend wat die Heilige Gees in mense lewe doen, what the Holy Spirit does when you listen to him. Amen. Because I'm sitting with a man, and
we can't get together for the last 4 or 5 weeks. Ons kom net nie by mekaar uit. And the next moment, as we seated, as he speaks, it's like the volume knob just turns down. Ooh, word die volume net afgedraai, just turns down. And I hear the Spirit of God says, ask this man to mentor you in this area in your life. En my kop sê, maar dis my brother, dis my Boeta. Jy sien, dis wat pride doen. Dadelik, maar ek het nie nodig nie, want hy is maar net my Boeta. Maar oom Piet, ek vraag, ek sê, brother, as jy toch gepraat, geef iets hier van, ek smaal, so ek sê, sal jy my asseblief mentor in die area in my lewe? Weet jy wat sy reaksie? Hy bars uit in trane. Hy sê, ek sê, om die geest van God sê, dis what God says, I must ask you to please mentor me in this area in my life. So what happens now? Now I have to make time to spend time with this man, and that's exactly what Elisha did. He spent time with Elijah, and the amazing thing is, as Elijah was caught up, hierdie verde van vuur, dis mooi, hierdie perde van vuur, ek beloof ek nie gedrink gesraam, okay? Dis 'n skop van die juice wat al weer vergeet, ek beloof het. Maar die verde van vuur, dis fantasties. Die perde van vuur, en hierdie strydwaan van vuur het gekom, en hy het opgeneem in die stormwind, en die rakwind word hy opgeneem, en Elisa sien dit. Hallo, daar vat hy nou. Daar vat ek. En Elisa sien dit, and as Elijah sees this, the mantle falls, and he catches the mantle. En ons meer as 16 accounts van die wonderwerke wat Elisa gedoen het, daarna, en groter wonderwerke, as wat Elia gedoen het. Een van die wonderwerke wat amazing is, Elisa is in 'n graf, en hulle vat 'n liggaam van 'n dooie mens, dooie persoon, die liggaam. Hulle tjak hom in die graf. Daai liggaam raak aan die liggaam van Elisa. Die persoon word lewendig. Die persoon word lewendig. Was Elisa, was hy lewendig gewees op 'n stadium? Hy is dood, hy is mos dood, maar die gees van die Here, die salwing, was nog op hom gewees op daai stadium. En daai persoon loop uit die graf uit, as ek het so kan stel. Hy kom op 'n plek waar hy sommer na 'n koning toe stap en vir hom sê, hierdie son, die ou weet nie sy gaan 'n koning wees. Hy sê, moet jy so baie by jy, wat dink jy is nothing in this? You going to be a king. Jou lag vir hom in sy gesig, raai wat gebeur, hy word 'n koning. En nou wil ek gou kyk, almal wat sy hare soos myne lyk, staan op. Man, staan op as jou hare soos myne lyk. Die staan op asseblief. Kyk, jy kan Koen met mooi opstaan, maar Piet, bly opstaan. My pa het baie langer hare as ek, staan op. Luister nou mooi vir my, nee, as julle ooit weer ontspoor is met ons spot, kyk wat gaan gebeur, dankie, sit wat man, is die mooiste ons in die gemeente ook, okay? Listen to this. Elisa is dieselfde persoon, waar het om kinders kom, en het so van, ja, lekker bleskop, ja, you boldy. The next moment, kom maar beer uit, hy verslind al die kinders, pas op vir julle. Watch out. My pa het gelukkig gesit, hy het 'n dik bos daar. What are you saying this morning? We want to talk about, we spend some time about the anointing of God. Die salwing van God. As ons kyk in die woord van God, when you spend time in the word of God, as early as in the book of Genesis 5:21 to 24, you can read about a man with the name of Henoch. Die woord sê vir ons in Genesis 5:24, Henoch het met God gewandel, en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Dis iets wat jy net so vinnig oorlees, as jy nie sensitief is om dit te lees nie, maar Henoch was caught up alive. And then in the book of Hebrews, when you look at the chapter of faith, what is the faith chapter in the Bible? Hebrews 11. Speaks about the heroes of faith, die warriors van geloof. And you know what really gives me hope? Nie dat ek aangaan boddel om sonde te probeer doen, om foute te doen nie, maar almal van hulle, all those people that is accounted as faith, the people of faith, Nico, elke persoon van hulle het aangejaag. Not one of them were perfect. En dis ek ook nou oor jou praat, jy weet
daai ding van ek probeer so hard, maar ek dink as ons gaan we can sit down and have a chat. En sê nou, you know what? Ons het 'n keuse gemaak just to come into his presence and just to start spending time with him. Because in his presence there's fullness of joy. Joy is nie in 'n karate, na 'n rugby game of na jou hokkiespan gewen het nie. Daai moet jy miskien 'n bietjie flou en rustig raak. Maar dis nie die antwoord nie. Die antwoord is nie, the answer is not a choke pull, the answer is not anything medically spoken, the answer is not a person or people or a family member. The answer is Jesus. The way, the truth, and the life unto the Father. And then what happens is, he's just giving a mighty offering. He's holy man. So as you start spending time in knowing who's Jesus, what he's done for you on the cross, after the cross, seated at the right hand of the Father where he sits, where he's interceding for you, as you know that Jesus paid it all for me, and you are led by the Holy Spirit, and you enter into that place of your secret place where you're spending time with the Father, and you sense the Father's heart, you can do nothing else than transform. Jy verander, jy transformeer. Want goed wat natuurlijk is, stuff that's natural, does not make sense anymore. Doesn't make sense. Dan bevestig het, soos ek gesê het, then the word confirms, Genesis 5:24, that Enoch walked with the Lord, the next moment he wasn't there, and then Hebrews 11 verse 5, dat Enoch nie dood gegaan het nie, Enoch nie dood gegaan nie, Enoch was net nie meer gesien gewees nie, was caught up, alive. Die tweede persoon, en ek nou 'n bietjie vooruit gehad met dit, die tweede persoon kan jy gaan lees in 2 Konings 2:11, 2 Kings 2:11, where it says, our Elijah, 'n waal van vuur en perde van vuur en 'n stormwind opgeneem is in die hemel, en hoe Elisa dit aanskou, en Elijah saw it. Die twee mense het nie gesterf nie, maar is lewendig opgeneem in die hemel. Elia was Elisa se mentor gewees. Maar hier is die ding, hier is die woord wat ek nou gepraat het in die begin. Daai soeke, daai honger, Elisa was honger gewees vir die dinge van God en vir God en vir die salwing. He knew the power was in the anointing. The power is in your face nie. The power is not the tone of your voice. Ek het dit al 100 keer gesê, ek dink jy gaan dit volgende weer sê nie, maar ons praat ons baie keer van mense wat weet goeders doen in die liggaam. Want niemand is perfek nie, okay? Maar jy weet, ek het al eendag 'n ou gekry wat, I got one day, Tannie Liz, he was a pastor from Uganda, and he started laying hands on my wife. And then the next moment he started screaming. It wasn't in the name of Jesus, it was in the name of Jesus. Toe ek weer kyk, when I saw my wife again, she was in this position, like this. And he was waiting for her to fall. And he was pushing her. That's not the anointing. That's not the anointing. Dis nie die salwing nie. Die salwing is nie wat jy praat en dis woorde wat jy gebruik nie. Because God looks at the intent of the heart. Amen. Jy maak dit tog so nou hoef ek nie. Ek wou studeer last week and the week before it thuis en die week voor dit Henko en dan my pa en dan Ernie en dan al die manne van God en jy moet om Engels kom staan hier so en die Jakes kom staan nie, ek weet nie wie nog hier kom staan nie en ek kom staan nie en I'm standing here. It's not a competition. I don't need to perform. I think my parents are sitting here right at the front. I haven't changed. Ek dink nie ek het verander in my persoonlikheid nie. God has changed me, but I'm still the same one. Right? Debbie knows me for over 30 years. Because what happens is He changes you from what? From glory to glory. Amen. To glorify Him, to bring Him honor and glory and praise. You see, I said it previously, but ek weet gou kyk na so 4 wonderwerke wat Elisa gedoen het. Ek het nou net genoem, maar net vinnig vir ouens wat notas maak. I think it's very important to just know that ek nie goed as jy my duim uitsuig nie. But number 1, 2 Kings 2:14. Elijah stands at the Jordan River en hy spreek 'n woord en die volgende split Jordaan. Dan sien ons in 2 Konings 2, 19 tot 22, 2 Kings 2, verse 19 to 22.
Hoe 'n besoedelde spruit gesuiwer is deur Elisa wat luister, hy hoor na, hy luister na die Heilige Gees wat hom sê, vat sout en gooi dit in hierdie vieslike water, hierdie brak water. En onmiddellik was die water drinkbaar gewees. In 2 Konings 8:7-15, 2 Kings 8:7-15, how he comes to this king named Hazael, and he says to him, you will become the king of Aram. And what does this guy do? He just starts laughing at him. Me. That's what God does. Mense, people, we need to get desperate. Ons moet desperaat word vir die salwing van die Heilige Gees. Ons moet desperaat raak vir God, vir nie die dinge van God nie, vir God. As jy desperaat is when you're desperate for him, you know what happens? A life of overflow starts happening. Daar's so baie dinge wat jy kan deel, maar hoor gou hierso. Desperaat, om desperaat beteken om 'n intense dringendheid te hê. Dis wat desperaatheid beteken. Beteken ek het 'n intense dringendheid. Daai betekenis van walked with God wat ons lees in Genesis 5:24 en dit so mooi is. Dit is so amazing as jy regtig when you become a scholar of the word of God. You will always, ek kan nie verstaan dat iemand voorbereiding doen as jy 'n teaching doen. Dis maar hoe ek gewaar is. As ek 'n teaching doen, dan het ek nie net byvoorbeeld my New King James voor my. I love having the New King James, the Amplified. Sometimes the NIV, sometimes I have the Afrikaans 33, 53, 83 vertaling. Want ek wil beter verstaan. Doesn't help you to come and stand at the front and hier woordig praat en helfte van die mense weet nie. Was jy in 'n gemeente dit is dit oor jou kop preek? Nou, ek wil net vir jou sê as dit gebeur en jy het nie kerk, hoe kyk jy met ons? Ons preek nie so nie. Ons preek om, soos ek nou hier met julle praat, as I'm preaching here, môreoggend by 'n skool preek ek. Because it's not ingewikkeld. But listen how beautiful this is. When you look at the word walking with God, in Hebrew it's the word H-A-L-A-K-H, halak. Halak. It means to continuously and to habitually, our habit, or deep ongoing walk. Dit beteken ook to have intimate and obedient fellowship with our Father. Ek gaan dit weer sê. Halak beteken to continuously or habitually or in a deep ongoing close walk with the Lord. To have intimate and obedient fellowship with our Father. You see, vanoggend as we sit here, you might be in a place and a time in your Christian walk where the Lord has called you to do a course or to be part of a Bible study or a Bible a school, whatever it might be. And I will always say this, I see that altyd Ras, I always say this, if the Holy Spirit tells you to do it, when the Lord says do it, you do it. Moenie vir mense vra nie. Ja, ek sal saam met jou bid, we can pray together. But you still need to hear from the Lord if I must do this. But there's no school, I promise you today, in Mornay Venter's life, not that I'm anything, I'm nothing without Christ, but the little that I've achieved in my life, I'm still doing for the Lord, is by His grace. And listen to this, there's no school as the school of the Holy Spirit. Amen. Daar is nie 'n skool soos die skool van die Heilige Gees nie. Amen. En as jy dit besef, weet jy wat gebeur? Kompetisie, liefdeloosheid, hierdie range, hierdie goedes, hierdie insignificance wat baie keer die goedes wat opstaan in jou, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy kan nie dit en dit en dit nie, dit raak weg nie, ons jy Paul Spirit of God, hoor gou hierso. Die skool van die Heilige Gees, maar wat is die skool van die Heilige Gees? The school of the Holy Spirit for me, myself, and me, is to trust in what He's saying I must do. Amen. This is simplicity of it. I only do what the Holy Spirit tells me to do. As ek julle moet vertel, if I was telling you today, standing here behind this pulpit, how many people in the last 2 to 3 weeks have given me a lot of advice, have made beautiful and awesome gestures about many things in my life. But you know what I choose to do is, I listen to them.
But I take it into my prayer room. I take it and I ask the Lord to show me. I ask Him to show me. Hy moet my wys, ek kan nie die mens trust nie. I love all of you, I love alle mense, I love people, maar ek moet stil luister en ingeskerp is wat die Heilige Gees my sê oor hierdie saak. Baie keer, many times, I remember from about 2008, no man, I would say from about 2004, if there was a call, I don't know, we were there at your cell group, we just wanted to know if you could come over and just pray for our house and our home and just anoint our home and all of that. Die eerste ding wat ek doen is ek vat my swaard, take my sword. Amen. Then, from about 2008, I will go nowhere without my talit, my prayer shawl. So number 2. Number 3 then came, that was my shofar, my ramsroer. Ek het geloop met hierdie kit. And I went nowhere without it. And I'm sitting one day in Nelspruit, about 2009, 2010, and I get a phone call from a guy that I met at a camp. He says, Monet, we have a situation here in Malalaan. Please, we need prayer. I said, can you please just come over, we need prayer. It's a massive groot boerdery. Al die pad deur Malalaan toe, so halfpad soontoe, slaat ek ijskoud. Ek dog, Here, hoe is dit moontlik? I forgot my Bible, I don't have my anointing oil, I don't have my prayer shawl, I don't have my shofar. Here, ek moet omdraai. En ek hoor Heilige Gees my sê, die krag lê nie daarin nie. That power is already within you. Amen. The power is within you. You need to, that's why today, by the grace of God, I'm boasting in the Lord. Yes, I would love to take my Bible everywhere, and it's not wrong to do it. But I trust the Holy Spirit. I trust the Holy Spirit. And then what happens is, if you start walking in obedience in that path, and it's not a makkelijke pad, it's a tougher pad. You walk the next moment. It's like the Lord, it's like He plays these games with me. Like, no. You know how many times I've switched on my tablet or laptop? Does it go on? By the third time, it's just the Holy Spirit says, you're not going to preach this message today. Wait upon me. I'll put the words in your mouth. But the amazing, very mooiste van alles, it's most of the times the best message. Because there's no any preparation from ek moet dit en ek moet dit en ek moet dit. Let well, it's very important when you're a teacher to have your bullets. Because you can't just come and just, I interpret the Word of God the way I see it. Especially in the fivefold ministry, because you have to give account of everything that you teach. That's why the Word of God also says, do not all become teachers. There's a groter oordeel op jou. You know what happens, as I say, he plays these games with you sometimes. I will never forget my first men's camp in Mpumalanga was at a place called Bambi. I don't know if ever of you ever heard of the Bambi camp or that place. Daar was Bambi kampe gewees. Yes, it was these massive men's camps and women's camps and family camps that they did once a month. And the very first time I got there, as I was on the pulpit, and I thought that evening, tonight we're going to speak about identity, and men standing up, and we need to be courageous, we need to be strong, and I've got my bullets, everything is sorted. As I walked on that stage, ek maak my notas so toe. Ek sê, let's go over into prayer. As I said, let's go over to prayer. As I closed my eyes, the Holy Spirit says, you will not preach this message tonight. You will share what lust and pornography has done in your life for 19 years before you met me. I said, well, but nobody knows me here. Everyone knows me a little bit. And as het groot is, these big men and women of God, seated right at the back. Amelia was daar. Wat is sy naam wat oorlede het, so die Bybel so ek porteer? Dario de Wet is there. There's big guns in the spirit. And the next moment, as I just started sharing, I said, gentlemen, this evening, I was going to stand and just share a little bit of my life and what I battled with. And I think that kept me captive for 19 years was pornography and lust. I said, it's a spirit. And the men sat there, hulle vorm so. They've got these sniper jackets, literally wildebeest jackets, the camo jackets.
wat nie die gewone ding en hy met 'n parka jacket se dikke. Okay, dan sit hulle so in 'n stoel, dan raak hulle so weg. Dan van hulle, some of them even have caps on. So the only thing that you can see is the nose and the part of their eyes, the bottom part of their eyes, because they see it like there's a chicken show. There's no emotion, nothing. And I'm standing there and I'm busy sharing with them. And they're almost so. Sê kom 200 man, sit daar so. The Lord says, just keep on sharing, but here's the thing. Do not raise your voice. Do not get angry. Do not scream. Allow me just saturate them with your love, with my love. I'm standing there just as a vessel. I'm saying, you know what, gentlemen, it was destructive. It was destructive. Being 6 years old, running around at school, having images in my head, 6 years old. The next moment, as I'm looking over the crowd, I see these big men sitting there. Some of them start I thought they're laughing, meantime they're breaking. Hulle begin te breek. In die salm van die Here. Amen. You know what happened that evening? Ons het uitgekniel. Met daar on the knees, al die mans, gesê, ons sit op met daai goed in ons lewe. Afterwards, men came to me, boere, groot boere, man, praat van eisters, ek 'n lang baard, ek sê nie 'n baard as jy 'n boerie, maar jy weet daai look, daai kakie look, daai eisters. Op hulle knie, kom hulle nooit tyd. Nee, ek gaan met jou praat, ek moet hier sê, I'm going with you. It's not me. I've never ever in my life heard something like this because I thought I was the only one. And this guy is 65 years old. Young men, 26, aspiring businessmen coming to me. Yes, Mama, nee, wat? Daai oom het vandag nie met my gepraat, ek sit om myself te goed. We're in a time now in the body of Christ that people want to see transparency. They don't want to only hear the word of God, they want to see the word of God. And that's why I mentioned it now to say, if I start operating out of a place of myself, emotionally, just crying, just screaming in Molvo, it's not going to work. It's not going to work. You need to listen to what the Holy Spirit says. Ek het nou gesê, die Here het 'n sin vir humor. Maar hy gooi jou nooit, he never throws you in the deep side and just leaves you there. He's there, hy's daar, hy kyk wat jy doen. En ons weet nou die laaste, ek sê die laaste 5 jaar of soos hierdie Christianese wat ons noem, ons sê don't ask the Lord to take me through the storm. Ask him to take you through the storm. No, not to let the storm go past, but rather let him ask you to take you through the storm. Because we know that's where character is built. Maar wie van ons geniet dit? Who enjoys it when we're in a storm? It's tough. Maar it's in daai plek, it's in that place of trusting him and not listening to the winds and not seeing the waves as Peter saw, because remember, Peter was steady on his way to the Lord Jesus Christ. But as soon as he took his eyes off the Lord, hy gesink. En dis die challenge vir ons, dis die challenge vir ons. En hierdie journey saam met Vader, hierdie wat ek sê, hy het 'n sin vir humor, hoe jou, beteken, hy toets jou, hy kyk wat jy gaan doen, want hy wil jou nooit uit seer kry, hy wil net 'n karakter bou. Hy wil karakter bou. Is dit die belangrikste, dat we listen, helder en duidelik kan hoor wat die Heilige Gees vir jou sê. En een van die grootste, one of the greatest obstacles, die grootste dinge wat ons blok, is godsdienst. Verkeerde godsdienst. Religion. I was invited Friday morning to speak at a men's gathering at Blueberry, there, Tian's men's business. We shared with the men just a little bit about relationship and religion. And afterwards, about 2 or 3 guys came and they said, you know what, Monet, this morning's message was truly for me. Because I was busy with a lot of things of the Lord. Ek was bezig met baie dinge van die Here. Maar ek het op 'n plek gekom om te besef, I must spend more time with him. And yet they asked me, how do you spend time with him?
I said, you know, it's not a boring relationship, it's the most exciting relationship. Because this morning, as I'm just going through my notes, and just finalizing this morning's message, I remember all of a sudden, Pereira's fighting this morning. Nou staan die vlees op. Andre, kom lag nie so lekker. Jy is skuldig. And the next moment, the flesh just stands up because I'm a big UFC fan. I love UFC fighting. And I thought to myself, maybe moet ek net so bietjie kyk, moet ek net so bietjie loer. And I was switching on 2, I think it was on 206 or 211, I can't remember. And as I was switching, I saw this amazing fight. I think it was Gaethje geweest wat gefight is in Amerika. He was busy fighting. And it was about, when I saw it, it was 1.5 rounds and I was stuck in front of the television. And immediately the Holy Spirit said, no, get out of it now. Now, kom uit dit uit. Dis nie waar ek wil hê jy moet wees nie. I had to stand up, switch off the phone, switch off the speaker, and go to my room. Not because I'm spiritually Mr. Perfect. Here's the thing. Listening to what the Holy Spirit says. Amen. En dit is daai klein opofferingkies in ons lewe, die walk with Him, where you start growing closer to Him. This week as well, you know, there were so many, daar's so baie getuienis wat die week uitgekom het. En ek moet dit share volgens Jolanda, as jy my net so verskyn daar nie, ek dink nie soos, weet ek sê net met julle vra nie, ons praat op alles, when it comes to Ignite Vibe, dis nie myne nie, dis ons en dis wat Here ons gegee het om te doen vir Christendom. But you know, this week, phone calls and SMSs that came through of our youth, their parents phoning in, sending messages to say thank you for what you and your team is doing in my child's life. And dan kom jy by 'n woensdagmiddag by 'n skool aan en kinders het nou net wel hokkie of netbal of goed gespeel. En die volgende hartlik daai kind in jou arms. Hallo, ek het hom se advies gevolg. Ek het that advice that you gave on Sunday. Ek het gevat. Because you see what happened is, this girl, she's supposed to be in the top spot in her age group. But she didn't make the team. And that one Sunday afternoon, Saturday evening, just before we left, she was standing there with a friend right at the back. And as I walked past, the Holy Spirit says, just hear if they're right. And I walked to them and I said, listen, girls, are you right? And this dark-haired girl, she just started crying. I said, what's wrong? She said, look, you know that die lewe is onregverdig. Ek sê, deel met my, waarom is die lewe onregverdig? It's unfair, life's unfair. Sy sê, oom, ek weet ek moet in my posisie wees, maar ek my nie wees van te kies. And she thought, I'm just going to stand there and say, oh, I'm so sorry to hear that, shame, man, arme ding. You know what I said to her? Kom hier so, wat leer jy uit? And she looked at me with big eyes, she said, oom, ek is disappointed, ek wil ophou. Ek sê, wat wil jy nog doen? Ek wil nooit weer netbal speel nie. Ek is klaar met die skool, ek wil niks meer doen nie. And immediately I could share with her what happened to me in my matric year. Because I thought I was Mr. Number 1. And by the grace of God, the first team coach came and he dropped me for one game. But listen how gracious God is. Through that, and a parent, a father, that walked to me to say, what are you going to do about it? I said, I'm out of this school. This school is terrible. I'm going to another school. He said, there's no way. You're going back to show them you're the best. That Saturday, I ran out to the second team. Now, I was so spiteful that first half. I ran right through, and then I waited for my wings, and I passed them for them to score. Ek is lekker spiteful. That's my attitude for this. And then a coach came to me and said, well, no, what you're doing is not right. People can see you like, daar's 'n arrogansie in jou. Dis nie part van ons culture in die skool nie. Dis not part, dis wat ons doen. Hou op om dit te doen. I ran out that second half, and I played a very good game. And then, as we got off the field, the first team, the coach came and he said, well, I want you to sit on the bench. It was about 10 minutes they called me onto the field for the first team. But listen to this. That week, the following week, was Creighton Week trials. And by the grace of God, just coming down the spot, just knowing I'm not number 1, I'm not who I think I am. That humbling process gave me the opportunity to play Creighton Week.
So you see, that's what happens in life. It happens in the business world. It happens in friendships. Dit gebeur in alle fasette van die lewe. Maar wat is ons geleer? En ek is jammer om dit te sê. Ek gaan nou vir God toon dit. We have obedient parents today. Ons moet ons kind net gelukkig hou. My kind moenie huil nie. My kind moet die hele tyd net uitgesorteer wees. My child must just be perfect and everything must be la-di-da. But what are you really teaching your child? No, Joshie, no, it's not going to happen. Dit werk nie so in my huis nie. 'n Oupa wat my inkom en sê, ek onthou ook, ek weet nie hoe deel ek dit nou nie, maar my oudste seun Brendan, weet nie of hy is volgens nie, maar hy was 'n klein Harry Potter fan gewees. Ken jy vir Harry Potter met sy wand? Ek is besig om geld te maak aan die besigheidswêreld. I'm busy doing business, every morning up early, coming late at night at home. And he walks through the house with this little wand and he goes what he saw on TV. But I don't know, he's busy with witchcraft. Because everything that Harry Potter spoke while he was busy with the wand is a spell. And he walks around, and I remember those words because I heard him saying it, that he's actually speaking these things in our home. And the next moment, listen to this, ask John, he runs down the passage, and he falls on his own feet. And what happens is he cuts his head. Take a guess where? Exactly where Harry Potter's got that thing on his head. Hy val sy kop oop, presies daar wat gebeur. Jy moet net bloed en alles, ons jaag met hom hospitaal, hy kry steke en alles. En ek kom hier aan by die huis aftoe, wat het nou gebeur? Hoe kon hierdie goeders gebeur? Jy weet, my kind, ons bid aan elke dag en how can these things happen? And the next moment, my dad came and just said, listen, you must watch what he's watching. Kyk wat doen hy. Gaan na sy kamer toe, hier sal hy daar hoed en goedjies wat hy was in Harry Potter aantrek. En ek besef net daar so, hey, wat is Harry Potter, waar verstaan het? And immediately, we broke that curse in his life. We laid hands on him and prayed off in the name of Jesus. I had to walk through that house and the Lord showed me, anoint every room, anoint every place where he walked, where he ran, where he slept, anointed. Because they overcame by what? The blood of the Lamb, by the word of the testimony. The testimony is Jesus. Hoekom sukkel baie mense? Kinders van die Here met boldness. Nie boldness nie. Nie ons deel met die mooiste, kontra die mooi ouens nie. Why are people battling with boldness in their lives? Because of fear. Wil net gou hierdie awesome beloftes. Just listen to these beautiful promises. Romeine 8 vers 14 en 15. Romans 8 vers 14 and 15. In the King James says, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry out, Abba, Father. Amen. So wanneer jy gelei word deur die Heilige Gees, is jy 'n kind van God. Want hy het jou nie 'n gees van slawerny gegee nie. Dat slawerny beteken bondage. Maar hy het jou 'n gees gegee van aanneming, 'n spirit of adoption, by which you can stand and call out. The call out is never here. It's never here. It's here. Abba, Father. Abba. I remember, ek is nie om my ouers te expose, my pa of my ma, ons het hard groot geword, met baie liefde, maar ek het hard groot geword. My pa het my vir die eerste paar jare van my lewe nie gesê, hey, hoor is alright, kom huil nie. Ek sê, hoor is so. Ma, asseblief, ek is al die 50. En nie gekom het gesê, ag shy, met jy seker kry, sê, hey, hoekom huil jy? Hoekom huil jy? Why you cry? Jy's 'n man. Dan slik jy maar jou kraantjies af en jy gaan aan. En as hy my pak gegee het en ek hou nog by, dan gee hy weer pak. Verstaan jy? Hy het my pak gegee vir goed wat ek iets verkeerd gedoen het nie. En ma se probleem is mos Engels. Dit is die probleem. But here's the thing. Here's the thing. When my dad and my mom started changing from religious practices, going to church every Sunday, and just being seen as Christians, nominal Christians, and they started changing to relationship, verhouding. En toe hy sê, ek gaan Dries en Morney sy nekke afdruk, because I know what they're busy with. Toe sê die Here, nee, gaan nie. Ek gaan.
Weet jy wat Gert Venter en Cathy Venter doen vir die kinders? Veral vir die 2 seuns. Right? Op 'n regte gebed. En ek glo nie, ek kan dit nie woorde maak se mond sit en pa se mond sit nie, maar ek dink, daar moes tye gewees het, miskien nie moeilik was en taaf was, en jy sien nie die verandering, you don't see the change now, but because of faith. Faith sometimes that felt maybe like a mustard seed, and I'm just through that period, and I'm still in that period with my sons. Because I'm the Lord so grateful that they're not even close to die gemors wat ons aangejaag het. But you know that you get a call, hey Dad, ek ry môre Mossel Baai toe, I'm going down to Cape Town. Het is nie van, ag ja, enjoy it nie, then you know, hey listen, I need, as we bid dat op die pad sal veilig wees. Maar jy, dis die verantwoordelikheid, dis die responsibility that we have as mothers and fathers to usher our children into a place of relationship with the Holy Spirit. Amen. Ek is jammer wat ek nou sê, want ek het dit ook gedoen in die begin. Maar ek onthou, sit ons om die tafel, dan bid ons 'n rympie. Kan ek gou vir wat jy op sê van hande? Wie het rympies gebid as kinders? Steek jou hand op, nie bang wees nie, want hier sit die, ek het ook, ons het rympies gebid, Ashley, ons het rympies gebid. Een van die gebede was, segen Vader, segen voedsel. Wat sê? Segen Vader, segen Sop, segen elke wurmskop. Daai is nie die salwe nie. That's not anointing. That's not the anointing. Jy weet, just listen to this, né? Asseblief, ons op die stage, amper nog ek is nice vibe. Listen to this. Klein sien. Op my stoeltjie sit ek nou, met my handjies teruggevou. Liewe Jesus, la la la, la 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 la. Askies, amen. Kyk gou, Dian, jy's 'n jong man, jy's 'n jong Esther. Die dag as jy kinders het, môre as jy kinders het, asseblief nie jou kinders daai rypies nie. Dit klink amazing. Nou kry jy ouers wat dit afneem, as dit op Facebook en op YouTube. Kyk, ek bid my kind. Maar die ma staan agter met redenaarskaartjies. Wat net die fooi. En afterwards, my kind bid die tale, my kind, hoor van die Here af. Julle lag, dis wat gebeur. En is nie, dit doesn't please the Lord, dis verkeerd, dis fake, dis swak, dit moet nie dit doen nie. Ek wil die eerste kom is, weet jy wat ons kinders leer? Boeta, sissie, kom sit goeie so met my. Kyk wat in jou hartjie is. Wat is in jou hartjie? Papa, ek weet nie te bid nie. Nou gee vir die moet daar gebed, nie te sê, nou Here ons Vader, jou kop uitkie, maar dink vir jouself, hoe is die begin? Wat is die belangrikste ding met ons Vader, nommer 1? Adoration. Sê nou, jy kyk tot Papa God, tot Abba Vader, tot Koning Jesus, tot die Heilige Gees. Is dit nie net jou maatjie wat jy sê, dis die grootste, die kragtigste, die amazingste God, die enigste God. As ons moet opbid en kyk, ons weet, hy is heilig, hy is heilig, hy is die belangrikste wat daar is. So as ons bid, weet ons bid tot hom. Sien mense, ons bid tot hom. So bid. En as kies, ek net die rede vir die ding gooi, dis is vir vriend. Mense raak kwaad vir my, hoor, al onderwysers. Don't teach your child to pray to liewe Jesus. Moenie jou kind liewe Jesus leer, moet ek siel kom. En dan 'n konsep van hulle mind is dit liewe Jesus klein. Liewe eksie, daar is 'n koneksie met dit, maar verstaan, liewe Jesus is 'n kind se kop, 'n klein Jesus. Ek leer as ek veral met mans en met jong manne werk, met skool, en ek sê, nee, denk jy Jesus? Hoe denk jy Jesus gelyk toe geloop het? Ek sê, dis nie die prentjies wat jy sien van wat hy loop is, ek sê dit met die vrees van die Here, want ek weet, ek praat oor die Heilige God, maar die met skouers wat hang, en hare wat so hang, het hy nou geloop met die skouertjies wat so gebuig was, en, hallo ja, heilig is jy nou, ja, so, nooit,
geloop het, nou kan jy gou dink, Nazarene, ook swart hare, donker hare, Kyf is weggevat agter sy oor, en daar gesny, kom maar aangestap. En hy is die rabbi van, hy is die enigste rabbi van my, vir my is hy die enigste rabbi, en hy was, kom maar aangestap. En onmiddellik, dis liefde, but it's authority. It's love, but it's authority. It's when you see him, you see the Father. Amen. En ek het gedeel nou, ek kan nie nou met wie nie, ek dink het was, nou want het is vinnig oor gepraat. Harry, as jy dink net gou, daai plek waar die attitudes was, die bergpredikasie, die area, daar waar hy moes bedien het, hulle praat, die woordsee was 5000 mense mans gewees, 5000 mans gewees, 5000 mans gewees, hoeveel vrouens, hoeveel kinders moes daar nog gewees het, en dan dink ons baie keer, al die kinders het so gesit, nee, die kind het kinkoes gehad, hoe is die kind? Ander vrou het te veel paais geëet, sy gooi op in die tuin na langsaan. Mense hoes en lag en dit gaan nie dit het mekaar, maar dit is mense soos ek en jy, as ek dit so kan stel. Dit was net om Fariseërs en Wesgeleerdes van gesit het perfect nie, nou ken hulle die Torah, nou gaan hulle luister wat Yeshua wat Jesus sê nie. Gewone mense soos ek en jy, hulle sit daar, maar dan gaan kyk jy na die kontoure van die plek, want hulle sê, Jesus moes in die skuit gestaan het, hy moes in die skuit gestaan het, en hy moes op hierdie plek kon hy praat, want die sy stem kon gegaan het, dat almal kon gehoor het. Maar kan jy dink wat sy autoriteit het hy mee gepraat? Kan jy dink, Konrad, die dag toe hy inloop in die tempel, en hy vat die tafels, en hy gooi dit om, en hy sê, hou op om 'n bespotting te maak van my vader se huis. Kan jy dink die autoriteit, want jy verstaan nie, as jy nog nie in Israel was, as jy nooit verstaan, daai woorde daar in Israel is anders as ons Jews wat ons ken. Jy kom nie gou daar met 'n grappie en probeer hulle omvergooi nie. Hulle staan vas op wat hulle glo. En hy kom in en hy vat die tafels en gooi dit om. Wat so autoriteit moes hy gehad het? Maar jy sien verskoon kwaad geword, want ek het Sondag. Never. Hy is die enigste perfekte mens wat die aarde ooit geloop het. Nie ding is, because he spent time with the Father. Hy het tyd gespandeer saam met die Vader. He had intimacy. What the Father had, wat hy gehad, hy het gesoek met alles. Hy sê sy hele ministry, alles wat Jesus ooit gesê het, en as jy wil weet wat Jesus gesê het, jy kan dit nie vind nie, jy weet nie waar is dit nie, koop vir jou 'n New King James version, wat meeste van hulle, alles wat Jesus gespreek het, is in rooi geskryf. Doen dit dan net asseblief. Dan gaan sien jy, al daai wat ek ooit gesê het, kom hier op een ding, ek wil net die wil van my Vader doen. Amen. So you can be busy prophesying, you can be busy with the word of God knowledge, a word of wisdom. Jy kan duiwels uit mense uitdryf, jy kan soveel goed doen, jy kan die grootste kerk plant in die wêreld op die stadium. As dit nie God behaag nie, dan is dit 'n probleem. Dan is jy besig met die verkeerde goed. Slow down. Wow. Stop, raak stil, halt sluit 1-2 op die plek, waar is my verhouding met die Here? Here, is ek regtig besig met U? Is ek regtig besig met U? Laat ek ooit toe, listen to this, laat ek U ooit toe, om te hoor wat U vir my sê. Amen. Doen ons dit? Dis maar na kry tyd, ja. Ek moet 5 uur die oggend ry by die huis, ek verstaan nie 0:30 op. Staan nie 0:30 op. Ja, maar jy verstaan nie my dag. Luister, gee jou dagboek vir die Here. Dis wat ek moes doen. Ek moet sê, Vader, hierdie dagboek kan ek nie hanteer nie. Hierdie journey planne, met kampe, met toere, met goed wat opkom, al die goeders wat aangaan op hierdie stam in hierdie jaar, weet ek nie. Ek het daar rooi, ek het pink, ek het oranje, ek het geel, al die verskillende goed wat ek doen, hierdie jaar wat ek beplan, maar nog steeds, elke dag gee ek daai dagboek vir hom. Raai wat moet ek doen? Maak terug, as ek 'n vriend kom maak en sê, luister, Christie, ek is jammer, Boeta, maar ek sal nie hierdie jaar so betrokke kan raak by hierdie ministry. Ek kan net 2 van die kampe bedien, ek kan nie die ander doen nie. Hoekom? Want die Heilige Gees het gesê doen dit. Nie ek nie, Heilige Gees. So mense, ek sluit af met die volgende. In the Aramaic, beteken Vader, beteken Daddy. Daddy means intimacy with the Father. It reflects a childlike personal relationship, and it also shows trust and dependency.
It reflects and symbolizes, listen how beautiful this is the most beautiful, one of the most beautiful words in English. It's the word reverence. Holy reverence. It's reverence and deep personal connection with the Father. Dis daai ding van, ek kan nooit in sy teenwoordigheid instap met daai attitude dat oor my gaan nie. Ek stap en ek weet dis how die doen. Ek weet ek kom met oop arms en hy wag vir my. Ja, hy wag vir jou. Luister mooi vandag. Jy daar sit. Jy sit miskien met so iets wat jou vashou, wat jou bind op hierdie stadium. Luister mooi vandag. Gaan kyk oor en luister oor en oor. Al moet jy YouTube gaan kyk en kyk oor en oor. Gaan kyk na die parable van die verlore seun. Gaan kyk na wat er al gebeur. Toe daai seun aangestap kom op 'n distance, en die vader sy rok, sy kleed opgetel. En in daai konteks was dit nie aanvaarbaar gewees op die vader dat hy so moes optree nie. Die vader het 'n rol gehad wat hy moes speel. Maar die vader sit op die stoep, as ek het so gestaan, hy kyk so uit in die verte en hy sien, daar kom iemand aangestap en lyk soos my seun, en hy tel sy kleed op en hy begin hardloop. En hy hardloop na sy kind toe en hy gryp hom. Wat sê die seun onmiddellik? Wat ons mee sukkel die vandag, wat vassit met sin consciousness. Ek is nie waardig nie, omdat hoor as ek net een van die werkers kan word, dan sit ek daar in die vark, hokke daar agter, en laat ek net skoonmaak, ek sê al die onkruid uittrek op die plaas. Hy sê die vader vir hom, nooit! You were lost, but now you found. Hy staan met oop arms. En dis die verhouding, Konrad, dis die verhouding wat God met elkeen van ons wil hê. Hy sal nooit kom met jou wegstoel nie. Ons kom ons dit doen weg. Ek wil vanoggend kon ek, dat niemand weet nie, Johannes het nie, niemand het weet nie, kon ek gekom en sê, dit is althans Barrera wat fight, een van die beste fighters in die wêreld, hier is die eerste rekord, hy is so goed, werk nie verhouding die Here nie. Here, ek luister, word nou jy word ingeslip nou, sit af, jou focus is op ons diens, so Here, ek maak reg, dan gaan ek, ons aan my relationship with hom. Ek sluit af met 5 puntjies. Terwyl jy sy teenwoordigheid is, when you dwell with him, you become more aware and sensitive to his voice. John 16 verse 27 says, my sheep hear my voice, and they know them. I know them, and they will follow me. Jy moet sy stem ken. As jy nie sy stem ken nie, gaan jy nooit gelyk word deur die Heilige Gees nie. Nommer 2, daar vind 'n transformasie, 'n hernuwing plaas, terwyl jy in sy teenwoordigheid is. 2 Korintiërs 3:18 en 53 vertaling sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat deur die Gees is. There is a refinery process that takes place in His presence. He refines your heart, He refines your mind, He refines your character. Sonder vrees en twyfel, sy houvas in jou lewe word gebreek, and His holiness starts purifying you. Die derde punt, the anointing of the Holy Spirit empowers you for ministry. Handelinge 1 vers 8, ek dink we can actually say dit of wat, ons woord nie te ken, met jou hart uit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, die Engels praat van witnesses, in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria tot die uiterste van die aarde. Geestelike gawes word geaktiveer en mense begin te beweeg in divine wisdom, His wisdom, en manifestasie van die Heilige Gees. Soos die woord bevestig in Korintiërs 12:8-11. Want dan die een word die Gees van die woord van wysheid gegee, die ander die woord van kennis van dieselfde Gees. Na ander weer die geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander die gedaante van die gesondmaking deur dieselfde Gees. Vers 10, aan 'n ander die werking van kragte, dan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van gees, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander die uitleg van tale. Vers 11, maar al die dinge word werk een in dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word. Wat het ek net van gepraat? Die 9 gawes van die Gees. En dis daai wat 'n mens moet beoefen.
Heilige Gees, wys my, ek bots, ek sukkel met hierdie ding, nou waar ek sit, ek verstaan nie lekker wat hierdie ou nou sê, of die persoon sê nie. Want as jy dit nie doen nie, wat gebeur, staan jou vlees op. Hierdie ou so van die pad, of hierdie vrou wat sy nou daar gesê het, net daai een dingetjie wat die persoon verkeerd gesê het, wil jy opstaan in die kerk uitloop. That's not the sin in the Spirit. If you're a child of God, let God have His Spirit say, sit nie, dat hoor, jy is dan mental note maak en sê, ek stem nie saam met die dingie, maar Here, gee my die krag, genade, die wysheid, die kennis, die insig, die onderskeiding, wat ek kan aanhou luister. En weet jy wat? Soos jy sit en luister, my pa sit hier, so hulle by selfde kamp gewees, waar Danie Botha bedien eendag. Danie Botha, sanger, het jy nog by 'n kamp bedien, in Nelspruit. En hy maak 'n stelling, waar hy stelling maak, kyk, ek en Dries en my pa mekaar soos, het hierdie ou nou regtig dit gesê. En jy voel jy wil opstaan en uitloop, en die volgende moet ek sê, Heilige Gees net, sit en luister klaar, moenie nou sit en luister klaar, want hy klaar bedien het, beslaan ons mekaar en sê, kan jy imagine, ons het opgestaan en uitgeloop, ons wou, ons sal die hele diens gemis, die hele woord gemis het, ons moet kom op 'n plek van volwassenheid dan, ons moet kom op 'n plek waar ons op volwassen Christene is, kinders van God, as 'n ding skreef en krom en sê, Here, ek sê nie saam met dit nie, maar ek eet die vleis, ek eet die lekker steak, die lekker fillet, maar ek spoeg die been uit, spoeg hom uit. Amen. Tweede laaste ding, nog die vrou en amen. Daar's deurbraak en vrymaking, kettinge van verslawing en bindings en sterk manne en vestings word gebreek deur sy salwing. Jesaja 10 vers 27 diskuteer dit altyd so maklik. Hy sê, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Fisiese en geestelike en emosionele genesing vind plaas in sy teenwoordigheid. En die heel laaste punt is, there's a deep sense of peace and rest in His presence. Amen. Ek sit so 2-3 weke terug sit ek weer, ja, die aand is, ek kan nie slaap, ek weet nie wat fout nie nou, kyk ek nou, lekker goeders op YouTube, jy weet, goeders wat ek like, jy weet, soos 'n bietjie boogskiet en gevaar, goeders kyk ek nou so, want ek kan nie slaap nie. En die volgende oomblik, by the grace of God, kom die song van Jimmy Swaggart op. There is a river, there is a river that flows from deep from above. En ek luister daai liedjie oor en die volgende oomblik, terwyl hy aan die lens slaap, om sy saal en sy presence kom in daai plek. En ek sit in daai Olympiestoel, ek begin net te snik. Ek sê, Here, sorry ek het U gemis, sorry ek het U nou gemis, want ek was so, ek het net opgestaan en ek het daar gesit, en by the grace of God, there is a river. En om Jimmy sing, sy bril is opgewaas, en hy sing, hy gooi hom oor en oor, en Jimmy Swaggart, want ons het groot geword met hom, en met, wat was aan ander gewees, so ek is nie? Die geesters, en die mense, ons het groot geword. Dis waarlik so, there is a deep sense of peace in His presence. Hoor gaan Mattheus 11:28 tot 30. Kom nou my toe om wat vermoeid en belast is, en ek sê daar rus gee. Neem my juk. Jesus sê vandag vir jou, daar waar jy sit, neem my juk op jou en leer vir my. Hoor hoe mooi sê. Want Abba Vader is sagmoedig, hy is nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Burdens and worries are lifted as you start truly trusting Him and Him alone. In Jesus' name. Amen. Kom ons sluit ons weer met ons saam. Father, we just thank You this morning for Your presence. We thank You this morning for open hearts and open ears and open minds. We want to truly ask You this morning, Lord, if we are battling in the area of slowing down in our lives, as ons sukkel met 'n plek in ons lewe om stil te raak, om rustig te raak, weet ons, Here, dis nie U nie, dis ons. Dis ons. Ek is net te veel keer besig met myself. Selfs met die dinge van U, as ek baie keer meer besig as met U self. So ek
Ek wil vanoggend in gehoorsaamheid vra, Here Jesus, asseblief. Die woord sê, the just shall live by faith. Dat ons vanoggend kan kom op 'n plek waar ek my hand kan opsteek vanoggend, en ek gaan niemand van vorentoe kom. Ek gaan eers vra dat jy opstaan of ek sê, I don't want never ever, Jesus will never expose you om jou af te breek en te sleg te laat voel. Ek wil vir jou vra vanoggend, as jy 'n gebed nodig het vanoggend, dan niemand rondkyk nie. Ek net vir jou vra om jou hand op te steek, ek wil saam met jou kan bid, dat jy na 'n plek kan kom van intimacy. Hou jou hand in die lig. Hou jou hand in die lig. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You see their hearts as they lifting their hands. It's like a call out, Lord, where we just raise our hands and say, Dad, please pick us up. Sien jouself vanoggend as die klein seentjie of dogtertjie wat opkyk na hulle dad, na hulle pappa toe, na hulle ouma toe en sê, tel my op, Dad, asseblief, ek sukkel in die area, ek is so besig om my oë van U af te hou en ek is besig met die dinge van U. Ek wil U met my optel. Ek beloof jou kind van God, terwyl jy vir jou wat jou hand opsteek vandag, dat die Vader nie net kom en afkyk na jou toe en glimlag oor jou nie, maar vir jy moet sien vanoggend, He bends down as He did with Adam. Hy buig af. Yahweh Elohim Adonai. And the Father comes and He bows down to pick you up. Hy gaan af op sy knieë, soos hy vir Adam gevat het en gevorm het, en hy tas het hom gevorm. Sak hy op sy knieë vandag, hy's by jou, en hy sê vir al wat ek wil hê moet doen is net, sy herinner, gee my jou hand. Ek beloof jou kind van God, sien hoe tel hy hom op, sien hoe tel hy die liefdevolle Vader jou op, en die liefdevolle Papa God. Hy sit jou op sy skoot. He put you on his lap. He starts breathing over you. I love you. Jy lief my kind, net soos jy is. My arms is om jou. Ek is 'n liefdevolle Vader. Jou pa was miskien nie perfek nie, jou papa het jou miskien seer gemaak, of hy was nie daar nie, of hy het uitgeloop in jou lewe, maar ek is jou Abba, ek is jou perfekte Papa. Julle, vanoggend is 'n geleentheid om jou kop te vat, terwyl jy op sy skoot sit, met jou kop op sy bors te lê, om te hoor hoe sy hart klop vir jou. As jy dit besef, sal Johannes 3:16 nooit weer dieselfde wees nie. Dan kom jy in 'n plek van verhouding, 'n plek van oorgawe, waar jy sê, ek is so lief, die Papa God Abba vol in my gehad, dat hy sy beste, sy enigste seun gegee het, vir my te sterf, om bloed te sweet en Getsemane, om te sterf in Golgotha, en om die derde dag op te staan uit die dode, die sleutels te vat van die lewe en die dood, en vir ons 'n plek te gaan voorberei, waar ons kan gaan, om saam met hom te heers. Ek wil vandag bid in die naam van Jesus vir elke persoon wat jou hand opgesteek het die volgende jaar. That we will come to a place of making time with you. A time where we are intimate with you. Ek bid dat ons ore sal oop wees, dat ons harte sal oop wees. Dat dit nie meer oor myself sal gaan. Ek bid vir Johannes 3:30 vandag. Experience in elke kind van God se lewe. That we will decrease and that you will increase. Dat ons minder word en U meer word. Dat ons minder onsself hoor. Dat ons minder besig is met die dinge van God, om meer tyd maak saam met U en om tyd in die teenwoordigheid te spandeer. It's the anointing that breaks yokes in our lives, Lord.
is die salm wat die juke breek in ons lewe. So Vader, dankie dat ek vandag in geloof my hande kan uitstrek in die fellowship. Wie vra asseblief kom breek die goed wat daar nie moet wees in hierdie mense se lewens nie. Ons self kom en ek sien baie van ons het kom op 'n plek in ons lewe waar ons nie dink wat ons sê nie. Ek dink dat die week 'n jong man wat na my toe kom en sê, oom, hoe kan ek hierdie span gemaak het? Ek het so lekker gespeel, maar hoekom is ek in hierdie span? Ek sê vir hom, wat was jou hartsbegeerte? Wat was jou droom? Wat was jou mikpunt gewees? Ja, en hy sê vir my, oom, ek het maar net gedink as ek daar en daar kan speel. En ek kyk om en so en ek sê, seun, you actually prophesied your destiny. Lord, we want to come to a place where we prophesy what the Word of God says of our lives. As hy sê, ek is die kop, dan is ek die kop, nie die ster. As hy sê, I'm above and not beneath, I'm going to start living a life of being above and not beneath. And Lord, as we heard this morning, it's never about power or by might, or by wrong identity or the things of this world. It is always led by your Holy Spirit. Create in us a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit to stay strong and obedient and always loving you above all, is my prayer in Jesus' name. Op God, ek wil vir dankie sê, op ons nou ons klaarmaak dat ek ook vanoggend wil bid oor die saad wat gesaai word, die boksies hiervoor. Dankie dat mense nie vanoggend saai op 'n plek van ek moet saai nie, of besig is om te saai na 'n persoon of na 'n instansie toe nie, maar hulle saai na U toe. Hulle kom te sê, freely I receive, freely I give. I want to give this love offering unto you, Lord. Dat my intensie van my hart skoon is en rein is, dat as ek gee ek met 'n hart wat vol gee. Seën hierdie mense, salf hulle, Vader, ek bid vir hulle ingang en uitgang. Ek bid dat hierdie dag wat voor en die week wat voor en die amazingste week van ons lewe sal wees, dat ons ingeskerp sal wees vir die prompting of the Holy Spirit, en dat ons sal terugkom om te getuig wat Jesus in ons lewens kom doen het. Ons gee al die lofprys en aanbidding in Jesus naam, en ons sê amen en amen. Baie dankie julle, dis geleentheid hiervoor om te kom saai die boksies. Have a blessed Sunday and rest of the week. I'm chosen, I'm free and forgiven, and I have a future, and it's